Ban penpau ika jing pemhun ber ka jing persha ika rukom penbeit put penbeit sam jong ki ar sorkar jong ka Meghalaya bat Assam na kaliang ka rai war mau sau sobar kala lum lalang iki nong yelam snong bat ki paiba nong song snong jong ki henriu teli ki snong ki ba markhap put bat ka Assam ki ba kentup ika snong war mau sau sobar bakhla para jimrigang haula bat lungkhung kabaya kani ka jingilum lang la penlong haka khatphra tarik uyayong ar hajar ar pau ar hamadan snong bakla para kaba kinong ilam snong badaki spa ngut ki paiba nong song snong jong kite ki henriu tili ki snong kila poi renti syakani ka jingilang Katkum usordar rai jong ka rai war mau sau sobar uba pingstun pator ulai thu bakani ka jinglum lang kadai hi na ka benta ban persha ban penpau ka jing bamhun ya garukom penbeit put penbeit sam ki ar sorkar jong ki ar jilla ka Meghalaya bat Assam namar babun hi ki jaka kila letlut sha Assam bat babun hi na ki nong song snong hakani ka than kim kwa satya bakin ham no shaka Assam henrai ki kwa ban ne ben ha Meghalaya haba a jingkran na kikatu kat ni kirang ba snong kilaong bakim ya hap satya ka rukom wan jurep jong ki artli ki regional committee jong ka Assam bat Meghalaya namar la shusim ya karai tang da ka ba shupara ikikti ki paiba la ki kwa bandon shaka Assam ni sha Meghalaya klam da bishar na ki kwat kisla ki dulir na ki snong bat kumju na karai bat ka hima henry la shule tang hala ka jing sobet ka jongki kabawanda yang ke ahli kita regional politik maupun baik yang si bang yang baik ya kau putus sampai kena jong kane ka state pengnya bat Assam henry itu kita beriput abang yang ini saya kira yang kemat abang yang ini bagi jimat kita perkara ahli resmi bat baru kebelewan itu sing atrai ba kidon kajing kemang nomor baik ka serta Assam kasim ya kata kentin kebong kebelong majority ke dah kebong penrakti gitu kilo kibomon barisong sa Assam bar kilo kita kibomon barisong sa apa Meghalaya Kembali kaji punai put kabatikahi nang jumang supai jumut bakata kalong ba kartung ngi khru bakaplan jong gi arti ki sorka arti ki government gi sutu ba langila rong bala kaladon ei saranya di berkat itu nomor paling kadaul kalong ba number 1 abang penbaik yo put usam ngidei bandon ki kot kisah ki batikna nomor ba ya kami kajaka kabang apai polisi kita na kehimalang semong lamba karai lan juga war musa sobar kabapai ya gini dakar baru si kita kak berikan mau bangi dia balai kimpai ya kikot kisah di batikna nama benar yang karai dengan kehimalang semong kalau sudah di kikot kisah baru suku ke district council baka district council nam serai betul ke sabjar ya gini banta klaim dapat poin syaka state level nama bagi ke sutu ba kajing penbaik yang uput usam ha kabang intip mangi kita jaka ngidai kita karai lan war usam sebar ngidai kita jong kini jaka baru kita ne dia balik ke intip balik ke distribusi tasnap ya kini banta hayisha kam dai bersnap balik di karai ngimdai bersnap ngai ngasobong ba gaji balik put jong sekarang Assam bat kami kalian kita klik kita sicar dengi apa government dengi idei kita ki ngabong ba ngabang keno kalau don sandet kapan joki nama belum kita kan nama berput klaim ki kot kisah ki batikna nama situ kan spung kadang ki kot kisah batikna te ka Assam ngabang phai sa government Assam kalau bandong ki kot kisah tangba ni pat sa khasi hapo set me gang kadang ki phai punjat nama baya ka ya ki Assam ki khain be ba gadolo khando government be Handai hame kelia pat pada kali kusik bantai pantri ya kita jaga puta jongi baro. Dia ingin lah berlai ya kita dibantah. Dia handai ka ke bang nomot ban ong hagai kasi dalam haji dia pi pai ba. Namar ka jingwan jongi dak masim jong ke jisok ya masim. Namar bagi du ya kita jaga ka bang ni. Ngibalayo jumatai baro si kata. Ba kadon hame ni jingkuma. Dia ingin kuat ba kadon jingkuma. Ngikwa bagi penbaik ya kita jaga namar di sutu ba katung dijing ajibut jong kiri ba kiri sampang ki ba sampang ya tak benta namar ya kalian dia soy ya kayak mayu hele lo perkara mo yang pat ni laksu banyakan Henry ka hok jong upai ba ngidai beriang alam jong kijat barban le ya benta da ka ba usem kahima
kindol man bangi ngi kebaba ngi sim ya karai bermantakas ngi ni sim ya karai bawang bang tang basam asam bagita ki basam apa megalia kini bukan karai ke bati kena matasi bahkan matasi kena dijing panci kena ya kita ka putai ki kuat kisah ki boro nama ya kita jaga baro ke bangirai bersita karai ke babanya ke bor bang lamba kahima terus pengunjungi to nakalian jangi karai war mo sobar iwan penlum perlang ya kan ya kami tiang ne matagasgi markadon ka jing uri hora kabiade baru pur usam kabiade bar kan ya kajaka ka area jong ka para tingiwan nang ne om bangiya panmi kano enre iwan kumno mani sotu jingmot man penlong ka we kum bangila long nadu kipor man swa dina kata daw bang sa penlum penlang pai ba kan gasgi na kamanta ka imlang ka salang jong kajay benrui baro ko karai ka bangila shimune ka si long ba ya ka jaka ka bangila ya ba mi di manta baro si kita ngimnong kuwa bakane ka jaka kan si sap kabiade ba ka jing penyai jingle jong ka regional committee along ba ya ka jaka ngimtip ba ka jaka ka long tang iwe pon san pon yo square kilometer tinggi kuat bana kalian ka sarkar bahkan pancayan alor kene ka jaga bagi bede bagi patah jing ai patah ni gidon karai baha bapo jong usim nong spong madu ki poro man swan dan thai usim na kalian ka himanong spong namar baka jangai nang ti la ai ka bor sangi ta karaj war mo saw sabar man sinsar ban pe ban kmi cha kan ka than khar sene bat kumjuro saka than war mo saw sabar la ai ka bor hangi ka raj man sinsar ban pe dekri ki kumta nagaliang garaj kala issue ye ki pata ai ki bede sakni ki than khar baka jinje kren bak bade baka pata ka jing cancel ya ka pata long ba ya ka pata ngin cancel lada gitu ki breu kin le kha asam tiak jingle jing ki sha asam te ngim dong khang ngim don ka bor ban khang ya ki mat le sha asam de ka pata ka bade ka bahap sapo ka jaka sinsar jong ka raj kapata ngin cancel aga jingpei mentaga singi bawan syong miteng ne naga snong bakla bara gibun kiba lech sa Meghalaya tinagaliang kalungkoro kiladoni ka tokot ne najung mirgan kilawan ka tokot ne naga snong haular kilawan ka tokot ne kung ko jingi thu jong sadar bakla para bangina ka snong bakla para lagon momnong indon 100% sa Meghalaya kum ka jing pet jong hi kamut kalak buni ka balik sa asam nakalian jongi karaj bar karaj jong dorbar mtasi manta ngi habat sotu bagi kwa banakalian ka sarkar jongi artali ki sarkar bagi penbej no yo ne put usam lada kiladia banya sain banya soiru nakalian karaj kamnom hun ya ketek jingi soi jongki nakalian karaj kamton kono ka jingkren andre ka tawa be ya ketek jaka kabade ka jaka jong karaj bakan nom lek sano